August nili Times of Mizoram lo hlut saka mun tina tanga thlir tu te chibai kan channel ngai thatu te hi khoi huna omnge inni ti po hriat achak oma inom na mun te ron soive te u tin tuna ka tong man mek hi thiam kain ti ran lova Mizoram Assembly House a chakma MLA te point kai aya tluk le ding on takin an mang borbora Lalu Prasad point parliament a English a mang ti po hriat lei thei lovin a manga anui zat thak na lai khachu lo nui liam ve mai ula chuti khati ron ti khera ngai lo kanom na huna chuan athiam ber kani hial mai thei kum som thum pani ka kai ve to a maso na har ve to lei hi a khong lak lo to tlat soi ma sela ka ngai don chuang lo tiang deu khan ka thiam to lo mai the ni ole kan han fiam thu tel hlekani kha chanchin thar lam ngai kha ang Central Sarkarin Assam Rifles la chuak don lo Biren Singh Sarkarin Kangpokpi district a Manipur State Force da atum na chuan Central Force te chuak mai thei din huna ada mana Kangpokpi district a 22nd Assam Rifles te hi August dithum nimin jing da rukvela in thiar chuak tura rin an ni a amaro chu kuki nu ho zarwalten Assam Rifles te chhuatir an phallova Assam Rifles te u min kalsan su Assam Rifles damreng ro se ti tein an awani electric bante an khongria nu ho malak nan huaya zan rei taka po rally an nei mu mai ni Manipur Police Manipur Rifles le IRB tekuta zona thak tenun a him tat silova ahun laiania Assam Rifle Station chwa tum na hi dan ngei angayani ti an rechiang ngang mai wan nei thak takin Union Home Ministry chuan Assam Rifles te chu Kangpokpi le ache well security chunjom turin atita a tuna chuan thamuang takin Kangpokpi mipui an muhil theito donani heti lai hian meitei nu ho ve thung chuan Ras Bhavan le CM Bangla te an vathonga Manipur atanga Central Security Force te son chuak vek turin governor le chief minister te an phut meitei nu ho all yai ripok apunba imalup palai pathum chu governor Anusuya Uike mu phalsak anni a an thil phut hi an thlena boina dang achuak lo Manipur pumpui Central Security Force te tel lova meitei police le rifles ten an enkol tur chu hrem hun po a hre om bik lo topang state pakhat hnuaya om thuchunga jung theu nu ho thil du hi in ang lo tak chu ani ve bokani ati theitu tan po ti chi lo hi atam ema ro rel na ran siam hi kong om chun ni in alang Second IR Battalion ke matangaral thuam lak chhuate O Premananda Singh Quartermaster Second IR Battalion Naran Saina Bisnupur District om chuan Ngoirang Police Station Bisnupur District First Information Report asiama report apek danin August ni thum jingdar kwale minute somli panga khan lirthai somli atanga somli panga borvel mangin mipui tam tak anron thleng thuta kia kaltenen mi zanga borvel anni Battalion camp main gate tichia in ral thuam da na kote an luta silai le amu tam tak an la chua kani annexer ea ral thuam an lakte tarlan ani he thila hian mi pui thunun tumin silai voi zathum som ni pasari le tear smoke cell voi som ni ka ani thil swal ti tu te hreman ni thainan ma min lak sak turangen ini ati Second IR Battalion Headquarters Naran Saina kote Keeper of Technical Equipments atanga ral thuam lak chwa hi anamai lo hlea silai ringot po zathum ai na tama SLR za som kwa panga insa som ni panga vel 9mm pistol som paruk SMC carbine som ni pakhat 51mm mortar pathum hand grenade za som ni pali a atam lutuk soivek lovang hetiang zat tum khata anhan mubi khi an om jok ngot mai Second IR Battalion te hian mi pui thunun an tum tak loti a hriat reng tum ni sela chuan mi pani pathum lekpo an kia ka sak zau se an tlan cherang khopang in thup moinan voizathum som ni pasari van lam hoin an kap khului lui ni in alang Chorchanpur Police Station a 0 FIR thelu ni se Second IR Battalion 10 meitei mi puite ral thuam sang chuang lai an pe ti in thuboi siam niro se Imphal West a sipai tha ani
voin August nilichuna India Today Northeast na report danin August nitum nimin khan Imphal West a mipui thindimin security personnel sarkar sipai pakhat anthat thil khen namun hi senjim chirang Imphal West ni in chanchin chiang tak report aomri lo ni jana kan puantak 6 Manipur Rifles sipai hliam tuar kumsomli pariat mi Torang bam Rishi Kumar kha reilo ten hua Ras Medicity Imphala aliam tuar lovin athi ti chiang deu zokin kan han soinon le ani alua sniper rifle ka ni in an soi eng tikong point Manipur State Force da anni ang Basanta Kumar Manipur Education Minister Basanta Kumar chuan Manipur Sarkarin Moreh Manipur State Force da atum thu nimin khan asoya eng tikong point State Force da belkantum ati August nitum khan DIPR office Manipur Sarkar thupuang tule Health Minister nibok Dr. Sapam Ranjan chuan press conference anaya he huna hian Basanta Kumar chuan meitei media te zo na changin tengnopal huna Manipur State Force tangkhang mek zani te chu Moreh da anni dona police commando lo om to sa te an thlop donani ati tengnopal district Moreh hi tlang mi tamna ani a meitei sang thumvel chu Imphal lama antlan chia a mundang nen anin to po mangto lova Manipur atanga sa thlak angtluk ani to sumdon na mun pui commercial center ani angin IRS custom officer te point helai huna om andu thina Manipur Sarkar point humhim atum hle chuwangin Central Force te kutada mai lovin avil veng turin Manipur State Force ngei da khat atumani tribal nu ho chuan nililai andang to a Manipur Sarkar point eng tikong po tirlu atumlui tatani Manipur Legislative Assembly chuan tharuk danzela session akau thina dan pangai ang chuan August kartop hi session nei huntur ani TH Basanta Kumar chuan August ni somparuk emo sompasaria emo Manipur Legislative Assembly session nei turin malakna kalpui mek ani thu asoi tribal zone ha thak MLA te hian session atel anbei sei angem o separate administration kan demand ta sa Manipur Sarkar anga kal lovin Myanmar ang dewin unity government Sikkim state Sikkim union territory Sarkar bultan top maila India Sarkar hian eng tinge ati chuan vakanga Sarkaral thuam sangtel meiteiten anla chuak renga CBI NIA khoya nge anom Union Home Ministry hena governor tur ronruat ro ani lo chuan kan lo ruat lolo maidonia hantideu chotila engemotak chuan pressure apedeu ma na Hlawhtling village hi Churchanpur district nge Bisnupur district ITLF in ruang phum na mun tura athan Hlawhtling hi tunma khachuan kan lo hrengai lem lova meiteiten Bisnupur district torbung ram angin ansoya tribal lamin Churchanpur district huamchung angin ansoya adik berpo hriat ahara ramri boina anito china chuan soidan hi chitam tak aom thina amaro chu thil pakhat lek atangin Hlawhtling hi Churchanpur district nge Bisnupur district ti fia kantumanga kan thlir na hi adik ber anilo mai thaya ngaidan ero inlo siam thei kabei sei meitei chanchinbu I pau reporta alan danin kumsang ni som ni pani mei ni som ni pali khan Deputy Commissioner Churchanpur district chuan Hlawhtling kholal kam sei chu eviction no chuana tur order notice alopeto ni in aziaka nithum chunga Sarkar ram sericulture farm alwa chu chuasan veka anha thote topsan tura hria tir ani Hlawhtling kholal hian sericulture farm chunga hian kong road asiam ni in anpua SDO kangwai chu eviction drive no chuana kalpui tura hria tir ani ti in I pau report chuan atarlang he report hi 100% dik angin pomta ila meiteiten torbung bangla Bisnupur district huamchung anga ansoinen khan ainang tatlat lo maya thil pani khat lek mangin meiteite din na adik lozia alang thei ome Hlawhtling kholal hian ansoi angin Bisnupur district ram alo op emo sericulture farm Bisnupur district huamchunga mi hi kongsial nan alo mangpo ni se eviction order siam tu tur hi Churchanpur district DC ni lovin Bisnupur district Deputy Commissioner siam tur ani
Churchanpur DC in order achwa chuan holai khopi lalin sarkaram anek nia an soi hi Churchanpur district huam chung ani ti achianga tin SDO kangwai chu eviction kalpui tura ti ani chuan holai khopi hi kangwai development block chunga ani ti achiang hle Manipur ramri hi chiang takin sachip chiar lo ma ila deputy commissioner in ahum halchin chu district ramri huam chung ani a Bisnupur district ne na soizom antum tlat hi adik thailawani Haulai khopi kholal hian torbung khwa Moirang subdivision Bisnupur ram lovadai lu ta se Bisnupur DC Lorembam Bikram hian eviction notice apeturania Churchanpur DC zokin order ape ani chuan Churchanpur district huam chung ani ti alang fia hle meiteite anlo omve ani chuan engtin nge hill area in hun loram an nei ti chu zona lian zok ani a meiteiterin phak bakin thubuai hi akal kwal thei heng kan tarlan point pani khat leka tang hian haulai khopi hi Churchanpur district huam chung ani ti chipchiar taka hrelem lo titan po pommai thei ani martyr step phumna tura hian meitei high court le Manipur sarkar phalna lak kherangai lova veng tina thlan mual kan nei vek high court phalna din ani lo